Kabor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka The Ultimate Legend Bikers Association hapok ka jenglam Presiden ba OS Julai kla IT ka yeng melapinjna thamai. Siya kong Titi Mary Warjri kebasyang masa hagasnong nyang bernai parila kebadan hagathan umsning di Boy District. Kekong Titi Mary Warjri kidika kurim jongba Shalbinus lingdo marsyong kidan laingot gikuan gikti bat uwe na pedang gikuan jongki ude badan hapadang gejengduna hakabor keren. Bat hagi por mensyua kani kalong yeng kasyong kasa hakayeng kebajot. Bat kabala serdam taman lait na uslap bat kelir bat tang menyo ri tengen hakapor menmir. Kekong Titi Mary kamla klam da jauh ki umat bekemen namar kejengyo kayeng kebaitenan bansyong bansa. Nakaliang kekong Titi kelapen pau kejeng sengongo ya ketulba kabla pai keman shika yeng jongka bat haka jukapor kelai ku blikit bok kit riang ru ya kenhon bo ble undang yai kerku baka seng kandang la ban beteng ya kenikikam ki bakrau Hashwa ban IT ya kayeng ketulba kelapen long shwa ke curake lupa ya ke Christmas haka bala sam ya ke jan kup sahat shika katuk ani gilong yeng jongka shnong parila We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Asya syukuran. Aikun. ICTV tu hadirin. Oh, tu lah ya.